Mwaramutse kandi mwiriwe bivanye naho ugiye uherereye aho ugiye uri ahari hose turagusuje kandi tuguhaye ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya tugiye kuba tuyabageza hamwe makuru tugiye kuyibandaho turagira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho Minisitiri y'Ubuzima ya DRC yatangaje ko abantu 1048 bamaze kwemezwa ko banduye Ebola mu gihe abagera kuri 267 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Si ibyo gusa turi buze kuba tugenda tureba turasimbukira mu gihugu cya Uganda aho Muhozi yaje kuba avuga ko vuba ahangaha ari buze kuba ari perezida w'iki gihugu akareka kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda ahubwo akaza kuba ari perezida w'iki gihugu. Reka ngwikaze muri aya makuru ngusaba ko we utarakora subscribe wayikora ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi. Aha ntahandi ni kuri KGE, ushobora kudukurikira kuri social media zigiye zitandukanye Facebook, TikTok, Instagram na YouTube, hose ni KGE. Ushobora kugenda ugakora subscribe ubundi ukajya ugenda ubana natwe. Niba uri mushya nguhaye ikaze, kandi niba usanzwe tubana natwe usanzwe ubana natwe ndagushimiye cyane. Ni iby'agaciro ko waremeye kubana natwe ukinjira mu muryango mugari wa KGE. Tudatinze mu magambo reka dukomeze n'inkuru yacu dusimbukire mu gihugu cya Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Gen Muhozi Kainerugaba ukunze gutangaza ibintu bitavugwaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa mbere yabyutse atangaza ubutumwa bugaragaza byinshi mu hazaza ha politike ya Uganda na karere, ndetse aboneraho kwemeza ko vuba ahangaha agiye kugaruka i Kigali gusura Perezida Kagame. Mu butumwa bwe yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X akunze gukoresha cyane, Gen Muhozi Kainerugaba yahishuye ko vuba aha aza kuba ari umukuru w'igihugu cya Uganda. Yagize uti kuri ubu ndi umugaba mukuru w'ingabo, ariko umunsi umwe vuba nzaba perezida wa Uganda, kandi nzahamagara anko wanjye Perezida Kagame na mukuru wanjye Tshisekedi dukemure ikibazo kiri muri aka karere. Ikibazo kiri muri aka karere mumaze kukimenyera muri abantu benshi, ni intambara y'urudaca iri guhanganisha ingabo za Kongo, imitwe ya FDLR ni imitwe ihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byo mwese murabizi. Ni intambara iri kuba AFC M23 iri kurwanya n'ingabo za Kongo n'imitwe ifatanyije n'izo ngabo za Kongo. Tubona Burundi buriyo za M23 barahanganye, za Mai Mai n'indi mitwe igiye itandukanye. Abo bose baba bari gukora genocide bayikorera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Akaba ari byo M23 yaje kuba yigenda ihaguruka irwanya, akaba ari byo uyu Gen Muhozi Kainerugaba yaje kubavuga ati nimara kuba perezida nzahita kumamagara anko wanjye na mukuru wanjye Tshisekedi, ubundi ikibazo kiri muri aka karere tuze kubasha kuba twagikemura. Yakomeje agira ati umunsi umwe vuba nzavugisha Fande Kagame nk'umuvandimwe wanjye nkunda, aho kuva namufata nka anko mugenzi wambaye perezida azahita ko aba umuvandimwe wanjye, nzajya mumuvugisha ubundi dufatikanye gukemura ibibazo biri muri aka karere. Nyuma yo kugaragaza ko yiteguye gusimbura se Yoweri Museveni ku butegetsi nk'uko byakunze guhwihwiswa no kugarukwaho kenshi mu kiswe Muhozi Project, yaboneyeho kwemeza ko vuba ahangaha agiye kugaruka mu Rwanda gusura Perezida Kagame. Uti nishimiye gutangaza ko nzasura Fande Kagame na bene wacu mu Rwanda vuba ahangaha. Yaje kuba nyine agenda atangaza avuga ko abyishimiye. Muhozi Project bivuga ko ari umushinga umaze igihe kinini muri Uganda ku byerekeye ihererekanyabutegetsi, bivugwa ko byateguwe kuva kuri Perezida Yoweri Museveni bugahabwa umuhungu we Gen Muhozi Kainerugaba. Uyu mushinga werekana amayeri akekwa cyangwa agaragara agamije gushyira Muhozi ku mwanya wa perezida wa Uganda.
iri jambo ryakoreshejwe bwa mbere mu ruhame, iri jambo ryakoreshejwe bwa mbere mu ruhame mu mwaka wa 2013 na Jenny David Sejusa wahoze ari umuyobozi w'ubutasi. Yavuze ko hari umugambi uhishe wo gushyira ku ruhande cyangwa kwica abayobozi bakuru barwanyije umugambi w'izungura ugamije gushyira umuhungu wa Museveni ku butegetsi. Jenny Muhoozi wagize uruhare rukomeye mu kongera kubyutsa umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda mu mwaka wa 2021, yaherukaga i Kigali muri Werurwe 2025, aho yari yaje kubonana n'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda ndetse aboneraho no kubonana na Perezida Kagame. Mbere yaho muri Kanama 2024 nabwo yari mu Rwanda, aho yari yitabiriye irahira rya Perezida Paul Kagame. Ibi nibyo Muhoozi Kainerugaba yaje kuba agenda atangaza ashyira hanze. Gusa ibi ngibi ntabwo byatungurana, uyu numwe mu bagabo bamenyerewe kugenda bakora amaposte agiye atandukanye, amaposte ubona hari ibintu nyine bigiye bidahura. Bamwe benshi bakunda kumufata nka Trump kubera gukunda social media cyane, kugenda atangaza ibintu rimwe akagaruka kabisiba. Uko uyu numwe mu bajenerali wegeze kuvuga ngo umukobwa mu gihugu cya Uganda udafite nyashi ni ikibazo gikomeye cyane, ntabwo azajya abona umugabo. Urumva rero kuba yaza akifata agapostinga ibintu nk'ibi ntabwo ari ibintu bya biracitse. Ni umuntu ukunda gukoresha social media cyane, ariko ntibyanatungurana ko ntabwo ari none cyangwa ejo byaba bivuzwe ko hari amayeri ari gukoreshwa ku buryo Museveni mu gihe iyi manda araheje bundi yabirangiye ko hakwimikwa umuhungu we, cyane ko uyu muhungu ari umwe mu bari gukora impinduka cyane muri politike, cyangwa uri kwirukanka cyane ku bantu barya imisoro y'abaturage bo mu gihugu cya Uganda, ko kuri ubu amaze kugenda afundisha bamwe bagiye batandukanye. Andi makuru nari nababwiye turi bugaruke, nari nababwiye ko turi busimuke mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'icyorezo cya Ebola gikomeje guhitana abantu benshi muri iki gihugu. Minisitiri y'ubuzima ya DRC Congo yatangaje ko abantu 1048 bamaze kwemezwa ko banduye Ebola, mu gihe abagera kuri 267 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Abashinzwe ubuzima bavuze ko iki cyorezo gikomeje gukwirakwira mu bice bitandukanye by'iki gihugu, ndetse ko hakomeje gushyirwa imbaraga mu kugikumira no kuvura abarwayi bamaze kuba bagenda baboneka. Abaturage basabwe gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda, harimo gukaraba intoki kenshi, kwirinda kwegera abantu bafite ibimenyetso by'iyi ndwara, no gutanga amakuru ku gihe waba ubonye umuntu waba wanduye iyi ndwara. Abahanga mu buzima batangaza ko ubu bwoko bwa Ebola buzwi nka bundi buryo kandi bukaba bugurana kubukumira kubera ko nta rukingo rwihariye rwemewe rwari bwaboneka ruhangana n'iyi ndwara, n'iyi virusi. Urumva rero barasaba abaturage kuba bakomeza kwirinda, bakirinda iki cyorezo, ko ni icyorezo kimaze kuba cyagenda cyandura abantu benshi, ko hamaze kugenda handura abantu benshi. Urumva abagera mu 1048 bamaze kwandura, abagera kuri 200 bamaze 240 ingahe bamaze kuba bagenda bicwa nacyo, hakari n'abandi bamaze kuba bagenda bakira bageze muri 200. Urumva rero ni icyorezo cyo kwirinda. Abambuka imipaka bajya muri DRC, murabizi ko imipaka ari igifunzwe. Nyabune amagara uri kwangiza n'aya w'amagara uri gushura n'ayawe, menya uburyo wirindurinde nabo muri kumwe. Iki cyorezo kugeza kuri ubu nkuko babitangaje nta rukingo kirabona. Rero twese tugomba gufatikanya hamwe tukirinda. Amakuru ahari kuri iki cyorezo na yangaya, gusa turakomeza gukurikirana aya makuru kandi tuzakomeza kubagezaho ibizagenda bikurikira nyuma y'ibi. Mu gihe icyorezo cyaba kigicururuye twabibagezaho hano kuri KGN handi uzabibonera. Icyo usabwa nuko wakora subscribe niba ukunda amakuru yizewe kandi tuba twagiye tukugezaho atari ibinyoma. Wakanda follow kuri social media zacu, like, share
ku nkuru tuba twagiye dukora, ubundi ugakora subscribe ukajya ubana natwe umunsi umunsi. Njye wari ukugejejeho iyi nkuru, amazina yanjye ni Hakizimana Emmanuel. Ndagushimiye cyane, komeza ubane natwe no mu zindi nkuru tuza kuba tugenda tugutegurira, uze kuba ugenda ucikwa nazo.